Enti Osha edian sana oman no betumi aye na yetumi de unify sa two factions. Oh, I am very easy. Okay. Very, very easy. Okay. Normal betuma aye de unify and then I'm starting. Okay. What we say enche bebre na ne yesi esumenya hene. Ana do ma hene ka asase ne eho ye ne de akonwa ne ye ne de. No mpene masante hene mfa ne ho njijim. The beauty of it and say so wotumi tresi wo ancestry to asumenya wa asante memu dia. And then just a woni wo mu nyina ye nua. Ana mere bi so na okasa kasa bebre no wonim se asumenya hema. Se wo nyai ne awo ye no a Assembly meka kire no obehu se me na me wo ampa e ho na do ma hene jae because oni misa na maamia. Let's start it from that angle. Okay. Let's start it from that angle. And the second one I betumi ama aman mienu na kambom na nke Ghana ha omo aye kase ase na obia no ene se jamanfo eye domafo anna omo ye buni so omo nananom na tumi invented the famous edinkra symbols asantifo koko huniye a omo a preserve anna ye wedding cry ye wajinyame ye wadian so many symbols are present mahama ye didn't see akonwa so sa atare no ma na ewo mi na edwan member ni we edwani na member ni nyina no ayifo no domafo nananom ene invent here. What is Ashanti factor in it? Omo kwato so na na dinkra fura sa entoman so omo hye no a enka the whole world would have lost a lot. Omo anhye no omo preserve na omo duplicate ya na ne ye wo edinkra. Now the good thing with Ashanti people is that so many would dinkita hu bia they learn something out of it and preserve that. Nkofo frinzema a omo hene de jan kone ana kwakire omo sane yedi ako wonim sa Asante fo no ma ne baabi besin ne ye frɛ ho nzema e wokuma sa agrek nzema agrek nzema ana emfantefo edi kan kwotira ho sisi adan blog de bie wonwani omo ne wan kontokwa o ye preserve won e frɛ ho Fanti New Town ana omo sunya omo kokko sika omo se ye challenge emfantefo no omo de ne Asante New Town kanete Benin for da home for and you kwasisi adan first net dan switch houses ewo Kumasi ma Asante fo no omo de wonde to so atapa medan okay and now omo kwa capture any domafo ko ye no omo konya Asantoma no ohene ne din ye yi amfiri so eye edinkra nti o man ne hwe se the positive side edi doma ene Asante ekabom eye baako no yan hama on it na yan hwema oman mienu ne nkambom na nyasa ba bia edidi kono ne ehia ne se bi obi a na adwene ni wono beka se wo na wo ya Asante ni no wo na wo ye